Zdravo, Medo. Što to ti tu imaš? Wow! Kakva je to mašina? Wow! To je mašina za pravljenje mjehurića. Wow, Medo, svuda oko tebe lete mjehurići. Medo Miki kaže da njegova mašina pravi najljepše mjehuriće. A ti? Da li ti voliš mjehuriće? A sada priča o balonima. Što je to, djeco? Što to Medo drži u rukama? Medo Miki ima malu ručnu pumpu i s njom ćemo puhati balone. Medo je napuhao prvi balon. To je narančasti balon s likom majmuna. Bravo, Medo! A sada ćemo vidjeti koje boje su ti baloni. Taj balon je bijele boje, zelene boje, narančaste boje i još jedan balon zelene boje. Pogledajte kako ovaj balon postaje sve veći i veći. Vidite li kako raste? To je zato što pomoću pumpe stavljamo zrak unutra. Kako ulazi sve više zraka, balon se širi i postaje sve veći. Baš zanimljivo, zar ne? Gdje je Medo? Evo ga! Gdje je Medo? Evo ga! Gdje je Medo? Evo ga! Wow, Medo je napravio mnogo šarenih balona. Bravo, Medo! Narančasti i zebra, plavi i tigar, zeleni i žirafa, bijeli i lav, zeleni i slon i narančasti s majmunom. Majmun, slon, Medo, lav i žirafa. Gdje je Medo? Evo ga! Zdravo, Medo! Gdje si se sakrio? Gdje je Medo? Evo ga! Gdje je Medo? Evo ga! Djeco, da li vi tu vidite zeleni balon? Gdje je? Tu? Na vrhu, da. To je zeleni balon. Zeleni sa žirafom. Ponekad balon može naelektrizirati kosu. Ako ga teljamo po kosi, kosa se počinje podizati i lijepiti za balon. To je zato što nastaje mala električna sila koja privlači kosu. Zabavno i čarobno, zar ne? Draga djeco, hvala što ste bili s nama u ovoj zabavnoj epizodi s balonima. Nadamo se da ste uživali i nešto novo naučili. Vidimo se u sljedećoj epizodi s Medom Mikijem. Ne zaboravite se pretplatiti i pratiti nas za još zabave. Hvala vam!
Obje